Good evening, guys. This is its time is 10:35 p.m. here in the Philippines, guys. So with coffee, moron. This is moron, guys, and biko, guys. So midnight snack, guys. Kain. Hmm, sarap. Sobrang sarap, guys. Hmm. Ito. Bukan natin. Tingkas. Katali eh. Ang kapal ng dahon. Kapal. Twang, 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 twang. Wala pa unod. Twang. Dahon pa rin dahon. Twang, twang, twang. Ayan. Ito na, guys. Kita nyo, guys. May chocolate. So yummy. With coffee. Ang sarap. Ang sarap-sarap, guys. Yum, yum. Ang pangit ko ah. Ang pangit ito talaga. Sa camera lang yun. Gwapo sa personal. And then, tikim din tayo ng biko. This is biko, guys. Biko. Ano yun? Ouch. Ano yun? Ano dumi? May ano? Gipo. Ba yun? Kaka. Ito na lang. So yummy. Hot, guys. Guys, mas chocolate. Chocolate. May tao dumaan. So, yun na muna, guys. Midnight stock video, guys. So, thank you for watching, guys. Hope subscribe po kayo sa YouTube channel ko, fil-amboy Vlog. Maraming salamat and God bless. Bye-bye.